Big Akwes, gyimii no. Say me bisa wo Big Akwes. Won so send na yede ma wo a. Wa betina wo keka nkwase asemi. Enti me kan say, obetima your mran to asem bia. Ba so do anu kosi je wura Asantehene Otumfuo. Ana so do anu besi Asantefo so de. Eno de media no so omo ntwema o David omo ntwema. Outside of Ambrovia catch us a Big Akwes sabi oya dani aboa. Se yeni anko no bakra bia Big Akwes obeda ni aboa. Obeda ni remuna. E fa se obeka fa Asantehene o. Any Kumasi or Kumasi Sebi, Kumasi at the Janai, or the Kumasi to ball as no. That's more kind of Bigscout media and not prempe. Any other TikTokers, actually said there be Omo do Big Akwes do Omo Heno, and Yaha, Eman and Yabuan could tremble with the obey any by force. Say, I do not know if that are Omo force, the other Fufro. Actually, true, and it's more kind day. Omo Abe Dini Juma party media so Bigscout media, not prempe. Any other TikTokers, Oma Big Akwes to my partner and Yasun Kuma. I Penyah broke media. Mess was any day. Over like if you don't know that I want for spare parts and the click notification connected updates. Now, better why you and their mamma ever comment session. Once of us one. No, she will more for so any be ashen. Ain't an Obama, and I'm broke with them throw said Big Akwes. I got now Mother's TV. Aqua cassette here, you are Asantehene. Ama a be aka Asantehene, Ama Sebi, or Trim said Kumasi et is a toilet so. There's a word Kumasi. Wo book Kumasi and him theatre point say what the Kumasi akoto to Sebi e janai ho oh eye Kumasi last month na me do Kumasi ne Kumasi bon last month to do Kumasi na Kumasi eye Kumasi e bon kan oh ane no kwase me say Kumasi akoye say public toilet no why say what the public toilet ya no a pampan na e wo ho no wo onti na mum do free abonte ba na oba be toilet public toilet no ana odu toilet so ote hono pampan Kumasi bon hono bon kra me du ojo so a edi me wura mu edu tek no ana pampan bo fa me so oh wura mu no wura mu ne se kai pampan ne gina ade na abasa sai ni nyina ne say edwumfo ma na omo Kumasi okay say obi woni store ne so onu aduane ewie ne say odina de bika ni nya o hye ne polythene bag no odu kejeti akwa no ho no ja obu o hot ne store enkrofo to ade ni yemye ne ya opiso ja ne nan o de polythene bag black e de say eye pan mu a na o ja ne na agum wi na o kekere ofi store ho no e kofi ro du kwa mu an wato atwene ti ka fa so na pai na aye ka akwan enti Kumasi ye dey ti Kumasi bon pa ti we ma what I say ama me kra me kan bi cha ro pan say mo na mo nyo bia Kumasi na mu no Kumasi ene man be ye nipa Kumawood movie industry ana ma wo Big Akwes ube ye nipa e ma wo benya din ne no nyam kakra fe wunya afiem ne de wo se man to nyom fro wo book Kumasi ne mutia wo ti akra e ma no bakra me no ya analysis bi e ma ye hwe Ghana ha kra enkura hodo a emu bon enkura na say bia ya emu bon wo Ghana ha na Kumasi kra nkan according to AI eye akra bi nyira ya akra that agoglosi ene dikai what I say number old fadama ene toso just say Kumasi nim what I say grefe eka hu bi ana market bi e those coastal areas market bi wo akra epono eben epono ho no nyina de bon pa de ama if you can post video at the comment section obi be ka say agoglosi de so bi si Kumasi bon a omla agoglosi no be hwa de o me smell bibi keke what I say but me nim de ntia say ani bro say ye be yo say o tan hu no out of nowhere and this is for ne ka say bia Omzu Kumasi in developer ye but Asantehene no AGMPP ata wo mani ase and so voter ratio mo ne hwe voter ratio only 3 property we have in voter region. I'll keep on saying Agberima and Gari and NDC Sambor finish esirem Haruna Idrisu education minister in constituency Tamale South sabi omune moa ene no nso in Kudula or Tamale South. But you know, water is life. Funny enough, this is the water they've been drinking. This is drinking water? yeah. Well, this cannot be possible. We live in such a country and this is the water humans are drinking from. And Ghana, we say we have a government. I mean, what constituency is this? Tamale South. Tamale South? Who is the MP here? Haruna Idrisu? Wow.
Uzame now le ya tamasa ntoro koshale. Wole ya fuzinya Shukunya ya ntoro koshale. Nyamia tamasa fambala ho. Nyebo tamasa tumu alambe ma uzo ko panyo. Ezo do mun kan hwe. What I say? Ni nyina echi no. And this voice room still. Kumade for naje. MPP ata mani ase. Se be o ma gyimii. O munya MPP sem. Ebe support NDC. E think am okay. Ezo munya MPP me support NDC. And nka mo yi ekuro a. Eye NDC stronghold ya kuro no. Aye se heaven. Na nka mo de di ho dance a kire. Tamale aye di stronghold na. Kumase FS Tamale times 1000. Voter region Kumase. So munya Kumase anko mo pe. Ega yomu heaven kuma wi abrabo. Enti debebie. Debebie. Para say. Ni nyina echi no. They still come to insult Asante people. And even it is so fascinating say. Asante phone call mum no ma join NDC no. Omo dwene say abodamfo. Omo adwene nya adwuma. Oja ni krom o tu ni krom mpan, tu no ho mpan. Esa be solidity onu an krom. All because of politics. Kasete yewura. Bi hu obi. Sia na Asantehene no te kokọ so mfa kokọ no nya hwe. Kasake kasa. Ebuzi ansemu a Big Akwes ebe kan no. Bigscout na prempe of Bigscout media. Any other TikTokers abedi de dwano mu di nyansa pa abetuniti. Moka ho na ye kumewudu no eguye. Na se ene kumewudu mu agu na wi a. Waye wadwene se obese wo de Asante ene Kumase enim ese atwifom. Because eye wo say sisi de wakwa akotena nkran. Big Akwes gyimii no adan ya Kumase bon a wo ka se Kumase na ebon no da ben na eye ye nana opemso da ben na eye wo Big Akwes Kumewudfo omo organize eye clean up exercise te said ye nano eye first Dr. Like mu ene Kumewudfo ene omo keke ka ho omo ye da ben ni wu e wa se da Kumase na wo se ye bon no Big Akwes da ben na sebi wo de wo gyimii eye wadwene se de nyansa aba mitrim enti me Big Akwes me organize eye clean up exercise ama nkofo aba be pra because Kumase ebon da ben na wo sa de ni bida ye wo aboafo e wo ye Kumase a wo pra eye street so they said ye Bastard boys for no omo ye wo eye nkra no da ben na Big Akwes oti ubotom ska se aboafo no omo ye adwuma enu ti wo kwa support wo mo da ben ana sebi gyimii no nyansa ba wutrim ema akoye sa de ni bida yimu bi yeti aburuchire a yente Ghana yente Kumase but most of the time say aboafo no e street so a yeti ebotom ska ekoko support wo mo ye ko Ghana nso a ye ko ekoboa wo mo ene wo nyina ko street ekoye adwuma eti wo a wote Ghana ho wo a wo na wo siese wo ye Kumase ni na omboa bibia mu da ena make say ye na Otumfuo say dutu ye clean up exercise wo ye atin say enra say enne anka ye kan na ka Big Akwes uginamu a wo ye bi sembi ye fredwa onko ye freni pa onko ye hie nipa mo maba be bo Asantehene ye hu wo ho a Big Akwes enya wo na wo ba be kase Kumase ebon seka NPP for neteso a anka Big Akwes ni gyimii be ba be kase Ashanti regional minister NPP for na Kumase ebon but enne our party NDC ba ene de eye dwumfo ma no enne our party NDC ba ene de enye NDC ana Kumase bon enye Ashanti regional minister ana Kumase bon nemum eye dwumfo ma no na Kumase bon anka NP before the siso a anka wo de gyimii beba be ka se Asantefo a omo ye NP before Asantefo o mato o mabade ama NPP eye Ashanti regional minister a wo ye NPP ni wono ana wonye na dwuma ye enti wo Kumase bon wa ba ne wo so de se Kumase bon a ko KMB wa ba ne te so se Kumase bon a ko Ashanti regional minister ho Frank Amoako hene doctor kono was Ashanti regional minister we dey we me party member Kumase bon itadia be na yemi de beye ama Kumase afa ne ntoma pa efra
Gyae sɛ wode kɔ akɔhyɛ ɛyɛ dwumfoɔ maa dwumfoɔ maa no nyɛ hwee yɛwɔ KMA wɔ hɔ yɛwɔ Ashanti Regional Minister hɔ fakɔto n'anim na ɔmuntu ho anamɔ na Gyae gyimii no sɛ wode da bia wokɔtena baabi a wopɛ sɛ wobu asante anim tia wokɔtena baabi a wopɛ sɛ wokasa etia ɛyɛ asante Ghana sɛbia hefa na mbɔn Ghana hefa na senti eni enkrampo kra na ɛyɛ the capital city of Ghana ene what why akwakwa say say the what in crime akwakwa say the Big Akwes akwakwa tran crime into wo book masen tia ba enkrampo na wo bu ho enkrampo na wo na wo say ɛhɔ ehwam ye nyina yi men crime ɛhɔ na yɛ capital city no ɛde be na nkoso Ghana bebia sabi efi ɛwɔ hɔ enye kumase nko na efi ɛwɔ we yebenya sabi enkofuo bi omutan asante amoma ba the kasa de etie because of say oh yenwie kumase ni yenwie asante ni na aba beka it will video na say comment na say oh he's speaking the truth oh kan kore asante fo no beba be attack no for no kore a woka no kore bia na sa akwase mpani we woka anytime bia na akwase we benya akonya bia no na obese obu eya asante ni mtia sa akwase we ya ye friend eye Big Akwes a gyimii adokoro no amasebe na pampam nyina pa one kwakumia no nyina ya abekoro nsa baabia no ombekọ akotena omo kamfo eye asanteman anas asanteman puntu ewu hia omo da tankofo wi enne kumawudi na aguo no afeni ewu nkofo a enam omo so ama kumawudi agu sa bayi bonsam gyimifo eye Big Akwes we ene kwakumenu adawroma ana kumawudi agu ye because kumawudi pejan kakra kura no wo ho abo se kwasea we ori ha mo fom ani to fom kakra wo ho abo se kwasea we wa hyeda kwa kan Dr. Laiki wo ho abo se kwasea we wa kwa di eye ye friend say ye friend say kojon kasale we no kwa di kojon kasale we atem etin da bia no on person bie adwene bia ni nitrima etimi pagya nipa ana setimi pagya bibi eto no de adeseye nko ani gyimii nko ana wo gyimii nano ye wo ana kwasea we ekotena miami nua ba eye Nayas program so ekoka se asantefo ya asa kwasea we o me na prempe ansa na me de ma no betu bibi mu no na ebusuya mahwe matome buase because ebia yemfa na se bia nipa no na no ne kopaaye it no de ye beba ne the benefit of the doubt ebia na no na akwa akopa it no okotena miami nua ba na Nayas program so a oka se asantefo akronfo asantefo azan kumasefo azan no kumasi nya brantie mi se pu school kumasi ye wu kumasi titi mu school kumasi ye du subini dware mi kumasi ni obi o kumasi ni bia ya azan obi o fi kumasi ba cho enye ye ne ye count tie me se obi a wo kumasi titi kumasi ni bia ya azan mu ja no me botugu ye kopem se enne osade sa nkwase akeka na akwa radio so asa akwa kan different thing eno na mamenwu se eye boapaye asantefo a wo se ye akronfo a mere bi wo beka ye no na je se wa generalize what the will be ya helpful ya brempon what the eye ya defo obia na aba befra wo because wan ka se ebinom ba wo se asantefo you see that means ya helpful ni ya mpanimfo nyina kan na sa akwasea wei eda ho enenam eye your friends say asantemem na kwasea we da ho ye da ho so no so e wa asantemem na kwasea we si wono twa movie itu ya asanteni wo kwa akohwe no na kwasea we e wo YouTube e wo Facebook wo so ya asanteni wo follow sa kwasea we million ma sandefo amotie me sa kwasea we e wo se obi a wo ya asanteni bi asanteman da na koma so bia no monko on follow no so wo twa ne nkwase a skate ana so twa ne nkwase sinini pokura de se wontimi ntwa biem because adwene ne nyansa bia ne nitrim edi kodjon kansa ma omo modern no
na nani bere wo mo because ono adwene woni tirim nyina e gyimii ensemfo kasa na wona num etimi nyanum asantefo a mo follow no TikTok YouTube any de keke ka monko na monko follow no because onim nyansa when ye nipa e wose wo ya asantene a follow no wo kase kumase bon no nanka Big Akwes ye wo se ye clean up exercise bi ama wa gyina mu da Franka Mwakohene baye Ashanti Regional Minister Dr. Franka Mwakohene baye na wo ye clean up exercise mo se kwasia we ai o friend no Big Akwes no mo se gyimii Akwes okohobi mo se gyimii fo Akwes okohobi eno kra na ye ono ane party ono ane minister ye minister Ofui NDC mo ono ane party po omo organize clean up exercise no mo se kwasia we ekohobi na sabi wo a won ye cleaning Asante mantem ye cleaning Kumase a ye siesi Kumase a wontimi se wadaade enkonko support na wo beka se Kumase bon na wo be pie free edweso ba be wura Kumase wote se cent bi enkwase akeka oboawo oni hweye etidane de nyina obese wo kan sem bi de to media ni mu na obi aka se hey Big Akwes ni ebonidi na akwasi enkosi da ben ana abekoso agimi sei se wu yini o manyina enyini etu wo bekoso agimi sei yama se bi da bia ya kasa akwasi de wagimi o akwasi de wagimi o wu yini na suanyansa wafo a wo no mu si so ni obi ekonanim kodjon kansa ene wo mo kekeka wo nyina Dr. Like mpa ebra na kuma wodi ni gyina na asokra no na momfa ne ntwa momfa ne nye hwe kra no ene Dr. Like omunyina ekomanim enkran no mo kuma wodi ni nyina no obi ekonanim gese wonko a esan gyimii ene wonsem keka ene ensemfo ne adwembone nti won ba bia usi wadane enkobesie wadane enkobesie won ba bia wonam won ba bia usi oba German yampo wentimi antena because of akwadwuro ni gyimii nti na wote dem ufi se oba na enkoye adwuma no fa behwew na kwasia o kam mema na emma ye adwuma ehwe omo ye kam mema emma eye adwuma ehwe omo anka wo ka ho na oba emetena German ya meye adwuma na wo bra German na behwe de na oba na behwew etu gyimii no akwadwo semti no wentimi antena eto de bu aya na ye mpese ye bekasa enye se bia ye de ani esi obi so ba mu amfa nkwa adwendwenem wo ho abo so obi firi baabi na asantefo no ma ba be di yatem na ye defende ye be defend ya but the ya ne se ubenya wa wunwi asanteni na ye na ye defend asanteman ye defend Kumase na wa wunwi asanteni asa ba be kan kwase asem ese me bisa wo Big Akwes won so sen na ye de ma wo a wa betina wo kekan kwase asem sen na wo je ye na me bisa mu de ya ye de ma mu na na de mo je no nti ya mu ni wi ana se sa Kumawood actors ni actresses ya moda no mu politicians ti se de mahama na ebe ma movie industry no asaba back mafo ye adwuma no ya mu hu mafo da so twasini no enso mo adwuni so no mo agimi nti ye ka mema agimifo na ene ni omo na ya na wo hu so mo komo ani ma na omo komo achi Big Akwes say wabrabwa ye confused.com watimi abeware oba abefo Africa na ba abrochiri wantimi anso oba abatim ba akunimu yi ama head wasa ko wachi wo ba abrabo no ko wachi no anya bia no wankasa wo wani wo hone yo chalesie ya Asantefo ye mpe kasa bibu ye nkasa pi ba me kasa bi achemo Ghana ha there is nothing you can do to change it ya Asantefo ni rule Ghana ye ni ehwe Ghana so ye one ya hinie ne so uko schools akese ne primary JHS ne KG ne ade na mo suan ye ho ade saa ade nyini ye mo suan ye ho ade saa
Yen ye catch him so be the akunya gina wo see pija na your friend konfanoche. Yen ye catch him say you are baby no den your friend ya Asantoa. Yen ye catch him say the safwa chef from wa be tu ye be ma wiska gyimii ye da mutirim say ya mpa. Ye ya control ma adwene sa from Ashase to this time. Ye da so control ma adwene. Huh? What gyimii the biggest one about? Our Africa hanum say. Our hefa Kumasi. The biggest market. Our hefa Kumasi. What are you talking about? The biggest ahini our hefa Kumasi. What better na beka comment we? Oh kasa gyimii kasa we kasa efra obia. We are the yen be control. Hey Otumfuo, he's the best. One in a million. Nobody can change it. Ah, no be kasa asia ye kasa. Ye ne mamu said oh the silver chain e sha was here efe. Ye ne mamu said the gold e sha was here be efe. Kamumu ni ye ne mamu hu ni nyina. And they the silver chain, ye the silver titaba. Sorry, ye the silver titaba mamu da she shamose. Mamu de nam air flex. Kumase for ye ne mamu yes ani ma we nyina. Ye ne mamu say silver utim be ne ma bebre silver. Whether me come fe we nyina is kind of asante. It's kind of asante like asante for na de buy. Asia ne ma de aba. Ye ne mamu hu ne ma bebre. Kente ye ne mamu say kente odi frefe. What are you talking about? Don't compare any I don't want to go. I don't want to talk about trap here, yeah. But what about your commentary? Morning down. Now we can say about 8 o'clock. 8 p.m. Okay, Jeff Mensa Ever Live on for the records. Brah 8 p.m. Brah. Then you meet a free fight. Abra Ever Live. Try your mommy ever comment. How you Penyah Block Media.